Чувашпатшалых университетчин экономика факультетчин студентче Анна Маслова хорошсырлых терминалне шутлазыгаларына. Вылчынна сынран уйрзейлет, үй температурине вижет, тада маска тығынмалы нязы илдерет. Ослахадере паллах чын малдан вренеген интыван аслы шкулинче вырнаштарына. Паламан шинзине кіртмеш маскадығын мағидать. Биометрия терминалін списокне пурнеде, студентсенеде верендегенсенеде кірдеші. Ядарлы сенсор шинзине сынран уйырза илет. Шавын біге хышвығытра келнене тада тұқсағайнене астуза юлать. Ку информация керек хышвығытрада терслеме булать. Ку шене терминал, контактсыр үтпю температурине тада маскадығыне терслеген ядарлы техника. Шак терминал веренне шере кереген шинзине терслеме булажать. Халихе ку терминал экономика факультетинче, малашне ку техникана ытты факультетинче де узы гореш. Пандемия вишлензен терминал урхларах шлеме бушле. Она пюрне ерезене де палыртмалады вашын. Аннан проекте вереню шулы пушламы жіндек шурална. Шуғышне чир сарлыны бешігінні ларуды русенне. Хере вереню корпуснегене жүхне нумайвық дыртерни черете домативни каныш сырландарна. Он жүхне температурна да документсене де алы вешіндерслене. Анна тюрек Чувашпатшалық университетчен бизнес-инкубаторне шулдытна. Унын проектчебе палашных ищен университет грант уйырмай ежінна. Шакук шаба терминалдың вали аслы программа хадырлене. Пирин факультетра полдарулу студентсем нумай. Парамаш курсрана хайн полдарулух некодар дащи вазем. Вазем кушинчаня Маслова. Вал тепловизорба курза биометрика терминале шухшазлакларна. Конкурс рахучинза шак проекта пурныжа гартня. Кунбек терминалдыне малашне университетін пур жүрдінже де вырнаштариш. Онзыр бушне сутмада бушлашын. Анна перемш курсрагын аға. Шавын бауынын малашлығы пызык пуласы күш керет. Хер Германияде вренес кымылы. Көйемет вырнышланма бұлдарад. Мен жындесен университетін үтіші жизембе студентсембе ұлмажынмалы программа бұр. Чувашин Гларам Вали, Надежда Александрова, Наталья Егорова, Владимир Синдеев.